Hürmetli iktidar, hayırlı kış. Tağım bir tatlı barımızda. Mına bugün sizin vakitini alıp, biz tağım şu urumdağı inisiyativlarını yokluk programması boyunca yığışıp gelgen olduk. Köpleriniz bileydi, hazır bu programda 6 yıl katlaştık. Bu yıl mına 2. yılga 7. yıl var bu programmanın bizning rayonda ishlab keluvine, o respublikada ko'pdan ishlaydi endi. Biz bu programmada birinchi boshlagandan beri katlaştık. 6 tapqa eng boshqa shaharning makonlar remont, maktabga remont ishladik. Akkuzning suv sistemasini bir tapqa ishladik. Naviyat kaptajni, shundan so'ng Shammetda suv sistemasi ishladik. Shundan so'ng 3-yil tushib qoldik, bitinda konkursdan o'tolmadik. Bu yil bitinda baribir bilasizlar, mana Riyova Belarus o'tdi, 82 traktor oldi. Bizning endi bu programmani respublikada ishlab keladi. Shunga ko'ra biz sizning bilan bu yilda shu programmada qatnashib, o'zimizning individual o'zimizga muhtoj kerak bo'lgan ishni ishlarga qo'yamiz. Mana shu yig'ilishni protokolni e'tiborga olish uchun bizga shu yig'ilishni председателин ham sekretarni so'ylab kerak. Men taqdim etaman deb председатель etib o'zimni Vener Raisimim ham o'zimni taqdim etaman. Boshqa taqdimlar bormi? Hozir голосование yapıyoruz. Kimda kim şu bugun o'tkazilajak yig'ilishni председатель etib Vener Raisovich Ahmedyanovni so'ylaymiz deya ko'tarib tovush beramiz. Bir tovushdan. Shundan bizga yig'ilishni sekretarni so'ylarga kerak. Mana shu bilan sekretarlar bo'lib bizning Yunusa Rafaelovna bo'ldi bitindaga. Bütün ishlarni da, bütün programmalarni da, bütün konkursning nasidan jibina dokumentlarni ishlab berdi. Shunga ko'ra men tag'in taqdim etaman deb o'zim Yunusa Rafaelovnani so'ylasa sekretar deb aytib qo'ydim. Boshqa taqdimlar bormi? Kimda kim riza, kim ko'tarib tovush qo'yamiz. Qarshilar, betaraf qolishlar yo'q. Rahmat. Qanday bitinda mana hali men o'zim shutlab berdim. Bizga счетный komissiya kerak. Yo'g'adan boshqa pul ko'targanda qarshilar bo'lsa, yonib qolishlar bo'lsa, shutlarga счетный komissiya ishlaydi. Счетный komissiya ishlaydi deb taqdim etam. Zuhrat Axirovnani. Boshqa taqdimlar bormi? Kimda kim Zuhrat Axirovnani счетный komissiya ishlaydi deb olamiz deb pul ko'tarib tovush qo'yamiz. Rahmat. Qarshilar, betaraf qolishlar yo'q. Hozir shuni bilan yig'ilishimizning birinchi punktini ishlaymiz. Men sizga chaqqanimda so'zladim bitinda, PPMI turida, PPMI programmasi turida, PPMI programmasi bizning respublikada ishlab keladi. Biz qatnashdik dedim. Rayonda mana bizning butun siyosatlarda qatnashamiz sayin, qaysi bir yilni mana tushibda qoldik konkursdan, boshqa siyosatlarda tushib qolishlar bo'ldi. Hozir olmadik. Hozir 7-yil endi bilan qatnashamiz. Shunga ko'ra baribizda o'ynab turamiz. Sizni uzoqqa so'zib, so'ylab turmaymiz. Shunga ko'ra men sizdan eshitasim keladi. Mana bugungi kunni biz tag'in nendek o'zimizning kunga eng muhim bo'lgan ish bilan shu programmada qatnashamiz deb kimlarning aytasiz so'zlari bor. Endi problema bizda bugungi kunni самый важный. Turkmanlarga aytdik, zamonaviy nasim bizning veterinar sovet kurslarida savlaysan. Gittişler su meselesi o Sovet'ine zor problema olup duraydı. Mine 8'de olsa kampus çağında onu kampus vardı. Yürüz mü? Onlar fira yes, timir zahi, ben öyiz. Bir grupla yılıp çıkıp giderleriydi, oraylarıydı sonra. Gün boyu oraylarıydı. Min şey başlamış bitinde, asılmaktan da onda reformu bitti bitinde. Kalkoz, bu sultanı o Sovet'lerine kaldı. Bu birinci su meselesi bilen min buluşa başladım bitinde. Şeyden akçalayıp, şişmelerine, ikinci nasıllar oturttu, globinin nasıllar akılep, şuşlayıta girdik, ekirtine pileye başladı. Şimdi da işler su bütün şeyler kilepti. Ola, dedi ki ola baş, ona bir gerek töküp kirek, ama yuvarga da kirek, oşatırga da kirek, kimin yuvarga da kirek, şolay baştan su meselesi en birinci şiratta olurga deyiş. Buna men nasıl Vener işe başladı bitinde. Men Vener'ni işlemeyi de bitmezdim. Vener Malayzya işledi onunla. Şişmelerini paradı. Kaptaşlar işletti.
Ну, хәзрәтрәк авыл советына акча да бүләләр аны җыйып. Теге мин эшләгән вакытта ул хәтта акча бирмәгән, юк я караптан инсан була дип, булмаса юк я. Шуңа молодец мине, оны килә эшләйсең, моннан соң да шулай булыр. Менә тагын бер каптаж итеп бит инде, ул каптажның башта ферейслар эшләй башлаган сымаклар инде. Шул капут таралмаш чагында шул кие калды. Аның торбаларын да кире алып бетердек бит инде. Ну, менә эшләп карарга кирәк. Карага кирәк, мен дә поддерживать итәм. Башта чыгып карарга кирәк, аны суык башладым микән? Мин әле арада гына барганым юк аны. Аның торбасында без утыртта инде кран белән утырткан идек. Әгәр дә шул суны ясый алсак, ул 50% суны бирәчәк. Алла бирсә. Алла бирсә, чишмәдә. Мин менә шушы ни исәптән дә ләйләмән дә шушы каптаны эшләргә кирәк. Әгәр дә барыбыз да суга барак дисәк, су бөтен эшләргә кирәк. Аның икмәк кирәк, су кирәк, шулай булса яшәп була. Минем тәкъдим шул, менә шул каптаны эшләргә дигән тәкъдим. Рәхмәт Равил абый. Мин дә поддерживать итәм бу динне. Без аны террорист абыйлар чыгып карадык, действительно да бу хурлык турында булса да, анда су агып ята дигән. Бен дә турып кишмәгән. Шуңа өмет бар иде, төшә калгач әйләп булыр дип. Тай кемдән тәкъдимнәр бар? Безнең Su durumdaydı. Su geleydi, bunun başka. Zekini kıyarlar su sepsen uçağa kalmayısın. Uçağa kirsen kıyarlar su sepsen olmayı. Hayır abi. Gece 10-15 minutta geleydi. Bilemiz. Şuna Bir de koranlılar mı? Burada anlaşıldı Rahmet. Rıgat abi, yaşat duru kalıptı. Bize mesele eskiden. Bu program bir yaxşı program. Şu program bilen bir yana traktör aldık bugün. Onda bitti ya. O конечно тракторга оборудование болса да бик yaxşı болар иде. Йолтырларга чабырга, например, кул белән генә чабып җитеп җиз булмай. Кассетка, например, алырга мазна. Но су мәсьәләсе бардынрак дип чыктыбыз инде. Яра, рәхмәт. Яра, иптәшләр, анда шушы су вопросы белән шушы программада катнашабыз дип уйлайбыз. Шуңа күрә кул күтәреп тавыш бирергә кирәктер инде. Кемдә кем Аккүз авыл советы, Аккүз авылы шушы программада катнашып, киләсе 2022 елны яңа каптаж системасы уздыклайбыз дип, шушы күтәреп тауыш куябыз. Рәхмәт. Башылар, битараф булышулар. Менә да бер сүз әйтәм. Юк. Уранда командалар булсын инде. Бетермәгәннәр. Осында карабыз киләчәктә. Фәнәү мисәлә кергәндә аңлаткан идек. Команда турында да башкасы турында. Моннан не? Хәзер иптәшләр, безгә шушы программада катнашу өчен үзебез халыктан күпләр акча җыярганы билгеләп китәргә кирәк. Безнең бу программага кирип конкурста җиңәбез икән, безгә хөкүмәт республика 1 миллион сум акча бирә. Шуннан biz халыктан җыярга тиешле 100 мең сум акча, спонсордан табырга тиешле 100 мең сум акча, район үзенең бюджетыннан бүлә 150 мең сум акча. Бөтенесе 1 миллионда 350 мең сум акчага без смета төзеп, шушы эшне конкурска куя алабыз. Biz инде шушы Аккүз халкыннан мин тәкъдим итәм, һәр 18 яшы тулган ул яшьтәге кешедән, эшләп йөргән кешедән 500 сум күләмендә акча җыярга. Студентлардан, укучылардан бу нене алмайбыз. Шушы акча безгә җитәргә тиеш. Барыбыз да катнашсак, кемдә кем шушы нене тавышка куябыз, кемдә кем шушы сумма акчаны һәр кешедән җыябызга, ул күтәреп тавышка куябыз. Кемдә пропискада тора. Бunda яшәгәнчегенә түгел, ул бит инде бер ай Себердә эшләй, бер ай монда кайтып тора. Шулай дөрес уйлаган. Монда кем пропискада тора? Ату минеке монда түгел. Минеке монда яшәмәй. Минеке Нефтекамская яшәй. Менә шул сүзләр күп булып төшә. Барыбер 5-6 кеше түләмә бара шул. Вала алдылар бар, менә быел мин нык бу вопрос белән үзем быел сыйына тотындым. Менә безне буквально 8-9 кеше калды. Ну, мин өметтәмен, что алар да Алла бирсә түләп бетерерләр дип. Потому что бергә яшәйбез икән, бергә шушы белән кулланабыз икән. Кемдер читтә калыр, кемдер кеше өлкәсендә яшәргә тиешле. Мин шулай уйлыйм.
Rast baribizda etgan biz ekan, tegi bosh o'tgan o'shaqqa o'lgan summa tugul. Baribizda da ularga aytganda buni fikrini bu 3 so'm oqshaga to'g'ri qiladi. Ular pensiyalar berib turadi. Bitta prezidentlar ularning yerida shunga ko'ra kompyuterni to'g'ri qo'yadi. Kim propiska? Kimda kim bo'lsa, kimda shu yerda yashay, kim propiskada turadi, ularni har birisini beshirsiz maqsad beradi. Başlar, bir taraf qabışlar yo'q. Rahmat. Yig'ilishning oldari qo'ldan o'tamiz, tushamiz. Bizni shu programmada inisiativni gruppa kerak. Bir 4-5 kishidan turgan. Men ular endi shu aydab yuruvchi bilanlar mana men o'ylayman shularni har uramga ответственный etib qo'yib, bizning bitimni особенный shu вопрос o'xshash yo'da. Şuna şu atletistlik kişilerini hatta o'z uramlarından yürütüp, o'zlari o'xshash yeb, o'zlari shuni kontrolga olib, o'zlari boshlab yursalar, niq yaxshi bo'lar edi, bizning ish o'ng'ishlarga kelib chiqar edi. Men taqdim etar edim inisiativniy gruppaga bizning oradan mana Royal abini, G'izittin abini, Filhat abini, Elzani mana o'zi bilan suv bilan zanimatsiya ayta, familiyalar bilan aytmayman deb baribizda bilamiz, tanıymiz. Shundan so'ng bizning tuban uramdan mana Zuhrani bek aktivlik ishi to'g'ri bizning boshqa ishlarda zo'r qatnashib yurib 5 kishi bilan Royal abay, G'izittin abay, Filhat abay, Elza, Zuhra. Kimda kim shu kishilarni inisiativniy gruppa deb olamiz deb birga aytamiz, to'g'ri qo'yamiz. Kimda kim bizda? Qarşılar, bir taraf qalışılar, yo'q, rahmat. İnisiativniy gruppani belgiladik, ham bizga 5-punkt, mana biz bitimda o'xshayapmiz. Bizning bitimda shu butun hukumatda o'xshab kelgach, hukumatda, byudjetdan da o'xshab kelgach, sponsordan da, o'zimizdan da bizning konkursga qo'yiladi bu ish. Shu konkursda bizning ishni kimdir ustozroq qatnashgan deydi. Biznes jig'an o'xshadan ko'pmedir ekonomiya qoldirgan bor. 30 mingdan da 50 mingdan 70 mingdan 80 mingdan bizga shu ekonomiyadan ortib qolgan o'xshani foydali qo'llanishga kerak. Men taqdim etaman shu qolgan o'xshani, u baribir suv sistemasini o'xshab ko'p kerak. Mortanda yirin tegizlarga, mort qo'ylar qum sog'larga, mort vaqti yetmay qoldirgan mort qara shu butun narsada qiymat bitindi, temir haqida ortdi. Shu suv sistemasini qo'llanishga degan taqdimni yasayman. U ko'pmedir ortirg'ada mort, ortmasqada mort vaqti qolmasqa mort. Şo'q agarda qolsa endi shu suv sistemasini qo'llanamiz. Kimda kim shu men aytgan so'zlarga qo'yib to'g'ri qo'yamiz. Kimlar bizga? Rahmat, kimlar qarshi? Bir taraf qaluvchilar единогласно. Baribizga zo'r etib rahmat. Shuni bilan bugunga yig'ilgan bizni qo'polmay yig'ilish tamam. Qatnashganimiz uchun zo'r etib rahmat. Men endi uylayım şu konkursda jengər bizdə, ikinci yılda Allah göstər, şu sunu işlərimiz degan ümiddə qolar Allah göstər. Dünyalar toza mısın, emin qılsın. Barımız burada toza. Şunu bilan jengilish tamam. Hazır kimlərin soruları var, kimlərin təqdimləri var. Güləşəmiz. Turba beni onun diye nasıl edeceğim ki? Bizim turba sonu uğramda oluştururlar, bizim bu başa gitmeyiz. Hadi biz buna milyon 350 mingga smetana qo'shashakmiz. Smetana ishlayacaklar, men o'zim zakaz berashakman, bunda kaptajı kerak, bunda nasosi kerak, bunda stansiyasi kerak, zashitasi kerak, boshqa turba solarga kerak. Shundan so'ng shunday shundan so'ng odamlar bizdan ko'pdir qoldirib kelib chiqargan bo'lib, foydali turba solarga. Men даже aytaylik ikkinchi programmada qatnashib, bizni o'xshab to'shta yetmaydi. Mog'um napi sentralniy uramga turba solarga degan niyatda bor. No, u vaqtda birdan uramni yorib turamiz. Shundan so'ng ikkinchidan har kishining uyina kirgan bitindi. Kelib bor qizg'ada kelib chiqib, yuzga suv yolg'asi bilan. Mana to'g'ri ne bitindi. Zo'r rastul. Men shuni aytasim ki, ana bizning sentralniy uramda trassa mina ishlaganda 1-2 topqirdan teshildi. Ana nilar qilindi teshildi? Turba qo'shin teshildi. Mana yerdan suv kirib kelganlar, sizlikdan baribir bilmaysiz. Qo'yamiz, suv olib qo'yamiz. Обязательно kishiga yetkazgan yerdan suv teshiladi. Потому что sinxon mashina turbasi bilan, ishka turba bilan, tankasdan turba bilan ketganlar, shu tushdan teshiladi suvga, shu tushdan teshiladi suvga. Mana bizning yuqori ishlar qildi bitildi.
Onda тоже men bir жерде alıştırdım nega plastmasska, потому что деген итәдери, дымлы жерде ширидери. Шуңа мен ул чакта актуальныйдыр дип әйтәмен, потому что тишелә икән ансын ладно, мен теге үземнең ни белән эшләп барам. Менә кайсылар җирдә нык яфала икән, менә быел пластмасска алыштырдык бит инде, инде турында. Ройлар бит алыштырган ебрдемне 3нче елны үзем тагын алыштырдым bir 50 метр. Менә быел тагын bir 45 метр алыштырдым. Теге самый тишелә торган җирдән алыштырып бетердек. Әгәр дә бу турба алыштырсак, менә бөтенебезгә зур ни булачак. Урамны ярып бетерәбез, һәр берегезгә тагын кире чыгып, игезгә су кертәсез. Ну безнең әле бу программада каптар эшләсәк, безнең акча җитмәячәк. Әгәр дә киләчәктә менә яфлай башласа, ниттер может теге действительно алыштырып. Безнең центральный урам бар, шу өстәге урам бар бит инде, единственный, личная урамында. Башка җирдә әле су тишелеп теге иткән яфаланган юк. Иң күбе менә 90% шул кешенең теге нисенә тишелә. Инә кергән җиренә нидән теге су алып яткач инде мин бит инде теге кешенә илә эшлә, давай экскаватор шакырт дип йөрмәйм. Халык уны агыбатка бөтенебезгә дә су юк. Там да шакыртам да инде. Җайлайын әйтәбез дә, фреш шап куябыз. Менә шундый хәлләр. Нәрсә sizin de bir kız ekasınız var mı şu programda turunda? Kadın mı sorunu neydi? Şuraya takamızın gidip telefonu yapalım. Aşağıdaki nasıl olup kaldığını ulaşacaksınız zaman. Foto. Şu programda bizden baştan ayak alıp kalan kişi bizga zor yerler gösterdi. Onu buradan biz festivalinde yıl sayın 22 sesayet jingip çıkar diye respublikada. Ama başka rayonlarda 7-8 birov ikov buna katlaşıp jingillar bulundu. Hayırlı gün. Bizden de rayonda bu programla bilen 6 yıl katlaşıp geldik. Sizlerle sizip durasız. 6 yıl içinde Barat Kımıra 200 milyondan artık avyonluk iş işleri. Şimdi biz bizimizin bazı sayılarında yılda şu